Bia Kamal ka Nuer Online TV channel and the Mandonishan Kwasnya ka jan gwas me gor jeno de kon rwanje ti de kon kanywa kel bana rwach ka ki uh, kwakten kon tin nankare wika so Sudan ka ler mishalat ken kwakten kon tin nankare wika so Sudan ki tinno ko wine to goal take a role mshi twoktin shiramadana la commissioner general dung South Sudan Revenue Authority te roi mi chalat ka kwi nang na ngwan ke nang na kwang re wi ka so Sudan ke ta dan de yoren kon kwa kwak la nang re wi so Sudan ke je de kar ya leka gwas me ro la che to gwas me ne din kon tin kwa kwak la nong re wi ka so Sudan ka Mombasa gwa da mi podan dan na kwa kula nong ka tin ba kwak ba kula nyok ka men nang ka ke re wi ka so Sudan te ga mi shora lat ka ke ne di tie kane ba kwak ba ka nong rewe ka so Sudan ka tol bu dana ba European kan ji so Sudan bi kan ga yi European ke US dollar ka kuma so Sudan ne kane bi kan kwak bi kan ka European ke so Sudanese pound kan ka Rhodian ling ka jan duob mo shrala mo shete tinan tam lo cha kwak cha kan nongo cha nuko de ka jien rewe ka Kenya ke ka Mombasa de kulo rewe ka so Sudan ni mi chineden kon tinno ka kwakre which ka so Sudan chicken tax ke tol bok chicken European ke dollar ka lokan no de kan European ke dollar ka na baje yi European ke so Sudanese pound la kwak minno ka re win mi de nan ka re ka so Sudan te direct one la tokten ala kwak tin no wi te ko ken kwal nan re ka so Sudan la ka pen ka ben menimi siga yo kon European anamo wa kel mi shoda larante malo kwak siga gagan winimi ka kwi unitin kon de European mi de European ke US dollar ke de European ke so Sudanese pound churala mi choda ladi nono antama natin gorko duo badana de namo de jeri ala keje ke de na lok keje shi ram kela dana te revenue shift Simon Akweden charon je lado bika rach ka tada de international community tada led market in keje ko de South Sudanese pound ken de use ba ne de kondila South Sudanese menon kan kwaken rewe dien ke de South Sudanese pound de jelel chikaman twin mon de South Sudanese pound da lere no duno shago jeno ne mechelet kon South Sudanese pound wa teleje bang ne tongwan shike Nairobi kwad mi modern South Sudanese pound da ka jikten mi gor jeno wi yo South Sudan wi ka pek don de woni jen ka bang mi tereje mi but tele ka chiga de pek within so na mo kel la ga ya paga ne mi don jen gwada dana kulo wi de den duno lo don de kula international currency chala do na mo ngode be jamat china kula right tin ko ne kane de kon lat ke business community tinno ka kwagre which ka South Sudan ke non kane ke international market goro jeno de kan jore ne kan jakaji Mombasa ka do dana de kan kwagro de kan European je ko mo kan kwagwa no ga bugo ban ga kan gwasamo wa tolo ke long ku kujemo gor ka do dan and de kan right kan eti ke je ko de kwakti de ga jaga jabre ka yotin la yo South Sudanese pound ana me shod la tamero la mo jaten so gor ga jeno de yo South Sudan to de ka yalla ka lo de ka let ci kuma nan let ngwa neme chagu no non kwang ne ka so Sudan e kel metol so Sudan na long ka jen gwasmen tama ko me cha tol bok mo cha du jor pin ka so Sudan is spawn ka jeno kuma so Sudan tele ka dollar US dollar ko ngai kono no mile euro exchange